munota wa nyuma Ubwongereza bwaraye buhagaritse indege ya mbere yari iteganijwe kujya i Kigali mu Rwanda ejo kuwa kabiri ijyanye abimukira. Ni nyuma y'icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'Uburayi rw'uburenganzira bwa kiremwamuntu ruvuga ko ari akaga kubasaba ubuhungiro. Abantu barenga ibihumbi 3 bahunze umujyi wa Saitenga wo muri Burkina Faso nyuma y'ibitero byabibasiye mu mpera z'iki cyumweru turangije. Mu majyaruguru ya Mozambique mu gace ka Cabo Delgado kazwiho kuba gakungahaye kuri peteroli, ejo kuwa kabiri kibasiwe n'urugomo rw'abajihadiste barindwi bahasiga ubuzima. ONU yavuze ko abantu bagera ku 10,000 bamaze guhunga. Elia Ado ukomoka muri Ghana washinze iduka rinini ry'ibiribwa yavuze ko abantu bakeneye ubufasha ku kigero kitigeze kibaho nyuma yaho ifaranga ritereye agaciro. Ubu ibiribwa byazamutseho 30%. Ikompanyi y'indege yo muri Ireland yavuze ko yakuyeho ikizamini cy'ururimi cyakoreshwaga abanyafurika y'Epfo nk'ikimenyetso cyerekana inkomoko yabo mbere yo kwemererwa kujya mu ndege. Iki kizamini cyari cyaragizwe nk'itegeko nyuma y'uko hari abagaragaye bakoresha pasiporo z'impimbano.